Kang Darwo seperangkat desa, Kang Darwo Sintia Kebun Kelapa, masyarakat Babadan Kebun Kelapa, Nani Rasini Srin, Bapak Panitia, Ibu Panitia, spesial kanggo para pemuda-pemudi Kebun Kelapa KB, kanggo sing duwe shootingnya tadi Mimi Denal Mama Nela, Formosa. Apa mungkin bisa urip barengan si dua kawasan Nani Rasini Sri, Nani Rasini. Akhir tangan si dua kawasan Losara. Ake halangan alisan duwe anak lan rami sing duwe kawasan Losara sayang. Oba. Si dua kawasan Losara. Si dua kawasan Losara. Sayang Toba aja wakir kakang masih tetap matur kesulitan pas dia kawasan Losara. Lamun kakang bener emang lan bener arepan sayang, kula nunggu tanggung jawab sampean. Ayah Gusali, Kawasan Losara di Padalarang. Ibu Nagusali, moga sehat selalu. Kawasan Losara, sing dua kawasan Losara. Bapak Sandi Mimi Katira, sing kerang hijau. Sing dua kawasan Losara matur kesuwun. Spesial masyarakat Babadan, Blok Kebun Kelapa. Bapak Panitia Klaun, Ibu Panitia yang tadi. Para pemuda dan pemudi. Awan bengi janji kakang tek anti-anti. Ora niat, ora pengen luru ganti. Mang Jai, Mimi Tari, Sintia Patrol. spesial kanggo sing kawasan Losara. Kula rela, kula rima asal laksana. Bagian urip diwayu kula wis pasrah. Sapa Jen? Mimi Siti sayang, Mimi Siti paling eman. Mimi Siti sayang. Mimi Siti wis lawas hubungane, wis terlanjur segalane. Kang kula isin, kula pengen nikah. Oba. Mimi Siti, lamun kakang bener emang lan bener arepan sayang. Mimi Siti, kula nunggu tanggung Senang kali. sampean joget tega Bu. Mimi Siti, Yayu Darmini Kang Jumati Bos Rencek. Mimi Siti. Sing duwe blok tengah, nok was Mama Seno. Nos Puska, Spesial Nok kanggo Puska, Maeno, Nok Puska, Nok Puska, Nok Puska, Nok Puska, Nok Puska, Nok Puska. Awan bengi janji kakang tek anti-anti. Ora niat, ora pengen luru ganti. Mimi Siti, aku sendiri kawasan Losara ngeketi. Nok Puska. Kang Ino, kula rela, kula terima asal
Bun